Tala Fou ma le si ufonga le lau mua I Wellington e mo le nei tai au o le aso sifulvalu o ki topa lua a whelua tolu. Sa whaamaonia le taitai o le Labour Chris Hipkins, le tū maupeo na avea o ia ma taitai ina ua mai a se whonutanga umi, a le vaenga wha upwhai le aso ana nafi, o lo wha awau na tu watu lana lango ina ia mauti noa e solonga le leile fesuia ingo whai ngā malo, wha atasei ma le avea o lana vaenga wha upwhai mai tua ngai peo na Sāmoa Hipkins. O le awha anganga se taimi e tali e le whai unga le pwhai ngā balota, ma toi tō mana toi le vaenga wha upwhai, ia la tō wha tō sina sa whaia, o le ato mana tō mole lumanai, ma ilo pe wha petheo na avea I la tō mai tua ngai pito sili o na malosi. Ua wha amawai Andrew Little mai upwhai o le malo, o le isa avea ma minista o le soifua malolo ina, a le whai ngā malo a le leipa, o se tasio vaenga sa pito ilo ngai Little, o le taimina wha se etua ngā luai wha tō sino le whai ngā pālo to le lua awes fulfitu. A e tua vanua ia Jacinda Ardern e avea I mata itai o le leipa, le ana manu malo ai la lato vaenga wha upwhai. Sa avea fo I Little ma presidente o le leipa I se taimi ua toa nai, I sana wha amatalanga I le aso ana nafi, na ia ta wailo na wha angai e tia ia vanua na tu ina atu e lana vaenga wha upwhai wha apea male atu noo, e tau tuai mō tangata uma. Taluai ono I o se whaipule e le lisi ala na vaenga wha upwhai e le mo mia I se whai ngā pālo tala I titi. Ai o le isi sui le e pito ane I le lisi o le amawhai ana filifili e sui tūlanga ia te ia. Sa whaalia e le sa avea ma minista o Tupe Grant Robertson le anganga wha anua no tele o na o le wha ma vaenga lito o na o se tasine nei o tangata ua matua te lelo na sao mai o na tofinga wha a minista. Sa fisilingi e le autostala le palemia wha aolioli o New Zealand Christopher Luxon pe o le a ia fola e matua wha amanino mea uma sa ia tautino o le a matua wha amanino lava mea uma pe ao ina tula I mai ilona tofinga. Ele ia I se wha amatalanga mai le national le wha ailo ai le atunuu se tūlanga ua ieni wha atala noa ngai le vāmani vaenga wha upwhai a wā se whai ngā malo fou. Peitai, pautulanga tofi ua mauti noa le taiminei o le veo ia Christopher Luxon ma palemia wha ape ma le minista o Tupe Nicola Willis pe ona Sāmoa Luxon. E le o mawhai ona wha mausali se whai ngā malo fou I le taiminei se ia mai ona whai tau pālo ta wha apitoa ma wha ailo alo I e le aso tolu o Novema o le so le ana lipotia e taunu o le teitai o le New Zealand First Winston Peters I Wellington na wha ali e Luxon I le aso lua e te lele tau maunga le national le wha atino I se wha amama avenga mō tangata e wheo lolo mamau la lalo tupe maua e ala I la lātou polisi mō la fonga ma o le atupu lava lea folafalanga. Ina ua fisilingia Luxon e winga I popolenga o le taitai o le actor David Sāmoa wha apema Peters e wha atatau fōwhanga le national mō la fonga e le Itali a e na savali ese. E o atu le to asfulu no a whele au wha ingo o tangata whai ngā luenga o soifua maloloina, sa o lātou pālota ina I talia le ofo, po o se whai unga pēna ofo ina atu e wha au popo ai. Le lua se fulu pasene I tatongi mo le to tele I lātou ia e au fia ini fō mai o e ngā lulu o soifua maloloina lau tele, wha apea mai lātou e wha apitua I ngā luenga tau li te konolosi, e iwa se fulu iwa pasene na pālota e talia le ofo. O lo o au fia lea mālilienga, le amata toi tatongi mai lea so tolu se fulu Novema lua afe lua, ma se tupe au wha I wha atasi o na tatongi e o atu I le ta I se fulu afe tā la. Na wha alie se suiseni o le asosia tangata whai ngā luenga le mālo, o se fiafianga tele mo I lātou le maua o tatongi, o lo o wha ata mai e ito mai o I lātou ia, wha atasia ma le tele o ngā luenga o lo o mo o mia ina ai I lātou. Ui I le aile I mai alfa ngā solonga o wha atala noa ngā o si itanga I tatongi, mo I se tangata whai ngā luenga, e au fia le tārusanga mo I lātou e to onus fulu le mawhe, o lo o tausia ina tangata ngase ngase, e au le whai ngā malo fōu na wha awa o le wha ngā solonga o wha atala noa ngā I tatongi, o tangata whai ngā luenga le soifua maloloina, ina ia mauti noa e tāla whea ngai uma tatongi o lau whai ngā luenga. Pei ona sau noa le sui mō tangata whai ngā luenga le soifua maloloina I le pisa a. Sa avele wha aftaima le wha amaloa le pisa a I le te whātu ora o le minista Aisha Vero o se tasi na avea mwhaipule le Green Chan Logie ma le isi taitai o le Green Marama Davidson I a lātou matawhai o I tā ua mawhai ai o na ausia lea malilienga.
E fito masina o whaanofo wa ai Mark Donald Richardson o na o manuanga si usi o povi e valus fulfa ma ua whaasaina o na ia toi puleina to otasi ni lafo manu mo tau sanga e lua. O Richardson sa puleina to otasi se lafo povi e to samal se lauonu sifululima e te awa mo tu ile vaono ve maluafe sifululima ma le aso mo Februari luafe lua sifulu. Sa ia whaatau ese atu le lafo povi ma na mole mawina le tangata le na whaatau ia i le lafo manu ni fula i le tele o si usi ua povi ma saso iso e na i loa se fōma i manu ma maua i whaamaoninga o si usi ua povi ua ngaui na Ioe Richardson a tonu o se ngai o i ngai le i fuafuaina na ngaui ei si usi ua isi povi ma sa Ioe fo i ona molianga pe ona whaia le matanga luenga mo primary industries wa una ina le MPI le atunu po ai lava e sila fia ni whaamatalanga ini tangata o whaieni sa wanga i mea ola ina ia longo ina la la tau matanga luenga ili o valu selau o valu tolu. Sa whaalia leo le whaanua no tele. O na wala tau poloka ia na whaie lungo a wala titele i vai aso e fitu ua tuanai na mauaini ave taavale ele o whaia fusi pau ele i whaonga ina fo inu fofa apitoa mo whanau lai ti po ka seeds. I whaaiva sulwhao na maue leo ni ave taavale ele i whaia fusi pau po pasese fo ina i tutono taavale. O le totele o tangata i tutono taavale o tamaiti mai eini so whanau i ele i whaia ni fusi pau na whaalia sa tini Wayne Dixon i taupo e iei whanau e ta ilima tau sanga le mātutua ma le ta iono whaapea ma le ta i fitu ele i whaia no foa mo i la tau po ka seeds. O le totele fo io ave taavale na maua na o la tau whaalia e iei no foa mo tamaiti peita i sai le fale po o tutonu fo io isi taavale. O le whaamanato le li sa tini i ave taavale o la tau matawa io i taua ia whaamauti no lo whaamau le leifusi pa o whanau i lalo ta isfululima tau sanga le mātutua e tu sai ma le tola fono. Na whaalia leo i la waulia na nafi na maua le tino malio se tena i se whale i tō Tara Road i Miramar i Wellingtone. Pe a maleono se fulumo na tupu tau sanga le matuol tina ma na maua lo na tino malio i lona lava whale e se tasio ana wo sa popole. Mo lona saonga le mu o lo wha wau su suenga mai le o mawhaio na whailoaina lona suwafa i le taimi nei. O le masina nei o le amataina i ngā luenga ini masini pu e ata fōu se ono e pu eile sawa o taawale ini mga ala se ono i te tono au kilani. Pe ona whaamaoni e le waka kotahi ma le whela ua inga au kilani. O ieito ainga masini pu e ata e le na o ta itasi a e whaonga ini masini pu e ata se lua e sa ili masu e eile sawa le taawale o loo malanga ai i se mga ala. Ma o loo ta ueni su enga whaavao malo e sili atu o na o ngā e whaititi e ni whaalavilave maalili waitangata ma whaititi ai fo i manuanga o se avanua fo i mo ave taavale e whaale e mua ia lātou taavale na ia awane i whaasala ina pe ona whaale e Tara Macmillan o le waka ko tahi. Na whaalia fo i le polisilo whala ua inga au kilani Stacey Van Der Barton. O le afsosoni tele na ia whaititi e le whai numero tangata e maaliliu ma manunu ai lunga o awala te tele i au kilani. Na whaalia le fifi o le au whaisia i le malai waalele au kilani, ona o le uumi o laina ma le whaatuai o malanga mō tangata e malanga i whafu atu o le atunuu. O le masina taluai, na whaaleo ai le fifi o tangata malanga, le na whaato ese ai le au whainga luenga i le malai waalele, whaapea masui e leo ina le puipui ngotua o i o le atunuu. I se whonotanga whaalutau sanga le whaala potopotonga i le asoana nafi. Na tāpa ai ni au whaisia le malai waalele, ni tali mai le au nanga e winga ia whaafi tauli o nisio i lātou ia sa malanga taluai nei. Na tā ue se tasio whaisia e le te tauna whaafeanga i tangata mātutua mani whaafi tauli whaapea o le whewa i solo i te tono le malai waalele au kilani e sa ili ni tangata e whesoasoane ia i lātou. Na whaaleo ina le taita i whono le malai waalele au kilani Patrick Strange se isi whaato i senga i le au whaisia ma tā uaile le taliaina o lea whaale tono. E to tolu ni taule le analokaina i leo i Taranaki, mai tu samaleono sifulu afetala setino i tupe whaapea male telo le methamphetamine na maua leo, ini so enga le vaiaso talwai. Na ta ue sa tini Gerard Pottery. Ua te lele ngā lueng o whaia leo e whaalavilavi i le tūlanga pe o na whaia e ia taule lea, i le whila ua inga whaasolu tu la fono le methamphetamine i Taranaki.
E matoa o ngaunga lava fianga I tangata mai le meth, ma o le a whaawau peona o lātou suesueina I lātou ia maua lātou polo fiti, mai tangata pito mātitiva ilo lātou I tō mālo. O lo ngā lulu ele vasenga o leo leo sa ili, po waia lo o au fia I tutono le sapalainga ma le tōwhatufanga o le meth, I tutono o Taranaki. Pe amale lua se fulua fe tala se tino I tupe o le meth fa pe mani au upenga na tau fie leo ila lātou suenga mua I se fale I o kato o le asona so aina tau fie leo se taavale malanga mai tauranga anga I atu I Taranaki ma o lātou ave naini fuala au fa saina o le meth fa atasima se tino I tupe o se isi suenga I Waitara na mawai se isi tino I tupe fa se fulua fe tala ma le tele o le fuala au le methamphetamine e 5 5 ma le 6 tau sanga le mātutua. O tau le lea walokaina e leo mai tau la ilfa amsinonga fa ito malo New Plymouth I le aso 10 o ki topa ma le aso 2 o Novema. Tala Fou ia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au.